Pinky, Pinky! Stolp! 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 Pinky, Pinky, Vinky! Stolp! Stolp! Prova! 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 Diventi 20! Diventi 20! Chi è? Sonce! Sonce! Chi je Pinky, Vinky? Vinky, Vinky! Pinky, Vinky! Gremo šteti. Ena krava, dva krava. Ne krava! Divja sem po! Divja sem po! Divja po! Divja po! Divja po! Divja! 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 Sončo, poglejmo si kratek izobraževalni film o osemenjevanju krav. Ja! Osemenjevanje krav! Ja! Dober dan, sem Hans, osemenjevalec krav. In sedaj konci vam bom predstavil, kako se to dela na naravno didaktičen način. Torej, otroci, še ne veste, kaj delata vaša očka in mamica po noči. Tega pa ne delajo krave, ker imamo veterinarja. Daj, Jurgen! Ko sem podpisal pogodbo, pa ste rekel, ok, mogoče bo malo grda baba, nisem mislil tole. Jaz sem vedel, da bom imela 4 joške, čeprav. Kaj ne? Vsak sesek prinese nov liter mleka. To bo vse za danes, otroci.